اللهم صل على حبيبنا النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد. Chers compatriotes, je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle concernant notre pays, les îles Comores. En remerciant celles et ceux qui ont enfin compris que le criminel Azali Assoumani n'est pas le sauveur des Comores. Au contraire, il est le plus dangereux des dirigeants qui ont dirigé notre pays. C'est un mafia, c'est un dictateur, c'est un criminel, c'est un voleur qui ne fait que du mal à la population comorienne. Donc, les communautés ou la communauté internationale a enfin réagi et compris et a signalé à ces bandits qui ont pris les Comores en otage, comme quoi on a compris dès les élections que Azali n'est pas élu. Dès l'investiture, ce qu'on a vu, ça montrait que Azali n'est pas élu et détesté par les Comoriens. Ceux qui étaient dans le stade omnisport de Malouzini, Ikoni, ce n'est que des bandits ou des objets qui étaient achetés, même s'ils ont fait semblant d'envoyer des gens pour montrer qu'il y a eu bel et bien l'investiture. Mais les Comoriens, je vous félicite pour la première fois que la communauté internationale a compris que Azali n'est pas élu, Azali est détesté, Azali n'est pas voté. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de vouloir voir l'opposition et la population comorienne, comment elle va réagir. Est-ce qu'ils vont essayer de sauver Azali pour dire qu'il est pas question que tu gouvernes toi seul? On va voir si c'est possible de ramener quelques opposants pour travailler ensemble, puisque cette fois-ci, tu ne pourras pas du tout être avec Msaïdi et Belou, ces voyous-là ou ces bandits-là. Alors, là, il reste l'opposition de réagir très vite, avec efficacité, comme ça Azali va partir. Ils veulent un ministre, premier ministre, ils veulent mélanger en disant qu'on a fait un gouvernement de l'Union nationale. Et ça, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On ne veut plus d'Azali. C'est ça, c'est que l'opposition doit montrer ça. On doit, ou on me pose la question, qui est l'homme idéal maintenant pour sauver notre pays? Quelle personne? À chaque fois, on me pose la question, tu vois qui pour sauver ce pays? Je serai demandé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'ai choisi un homme qui est mauvais ou pour des intérêts personnels, Allah me punira toute bêtise qui sera commise par cet homme ou par cette femme. Wallahi l'azim, je vous jure au nom de Dieu, que j'ai eu 99% des gens qui luttent contre Azali. J'ai pu comprendre, d'après moi, je peux me tromper, mais d'après moi, j'ai vu comment ils ont joué depuis le début de ce combat. Il faut que vous sachiez quelque chose. Moi, je suis là depuis que Amada Gazon est tué. C'était le 9 décembre. Les autres, à partir du 24 ou 26 mai 2019. Donc, je suis allé partout pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Dieu merci, tout le monde sait que je n'ai jamais
dévié. Que ce soit qui dirige l'opération ou le meeting ou qui organise, je suis à côté, je soutiens jusqu'à aujourd'hui. Alors, il faut que vous sachiez que Azali n'est pas soutenu. Mais si on ne voit pas la position de l'opposition, là, c'est foutu pour nous. إذن أقول أن أخيرا المجتمع الدولي اعترف أن المجرم المنقلب الدكتاتور عثمان غزالي ليس مرحوب وليس منتخب في جزر القمر. فهناك خطط لتعيين حكومة موافقة بين المعارضين والحكومة السابقة أو بعض مسؤولين تابع هذا المجرم المنقلب عثمان غزالي. لماذا؟ لأنهم اعترفوا أن لا يمكن أن المجرم عثمان غزالي يحكم جزر القمر وحده أو مع مجرميه. فعلى المعارض القمري أن تسرعوا وتأخذوا هذه الفرصة حتى ينقذوا الشعب القمر. فنشكر لأي حاكم عربي أو إسلامي أو إفريقي أينما كان يساند ويطالب الحقوق الشعب القمري المظلوم المدمرة من يد المجرم القاتل الدكتاتور السفاح عثمان غزالي. فأشكركم شكرا جزيلا. Merci à toutes et à tous ceux qui soutiennent la population comorienne détruite et opprimée par le criminel, le dictateur Azali Assoumani. Kwezi watukufu, mafundi watu wa baba hatu wa tata hatu, wanasho hatu, wanama wanzani. Yorari shanga mwambio ni ukati johanza tambaze e message inu bayinu ngamanzo iwasulo wa komori kamili ezi habari nanzoni mwambiani vanu lelo na yoti daima ya hangu hodo mwambiani mpartage sha habari jazi inu mwambia oni vanu gizo mhimu hoka mbeze haraka muipartage wa komori wa elewe ni mwambieni ya ukana juma majumu ya madaula jamaiyat دولية العالم منظمة wingi wa hezenti zaki Komori aizaki lemengu hezenti zaki lemengu le kungumanyo la hezenti zaki lemengu pia waelewana andilo usiku eze voti za rewa le 14 na juzi ya investiture wa isawa hukumu ya ukana Azali katwanziwa Azali kana ujua urenge ntinu Azali katwanziwa Azali kana ujua urenge ntinu waone ze vote za jiri ya ukazali kajavotiwa waone le bala jiri waone juzi ya investiture mbavi za fidi ya za kotere warambu ya ukana Azali katwanziwa no wa Komori Azali kajavotiwa Azali ngera problem abo uwo uzade enfin wajili ya owa Komori yabonga nyabo kwezi bwana El Paso mtukufu yabo uzade woja urijili yanro engela zimio rifanyeje sirabaki baada warambu wauke opposition ilala ngesi uhao kwa tushinda kwa tujua Gwanza wafanya system ya urenga wenji wa opposition wende wangari Azali ya rume sho wenji ngwafanyao batima ya gouvernement de l'Union nationale wandwa sanga nyepi ya Azali kana ukadaena wala na mabandi na wala na fidiana wala na mapede wahe ya kauruma ya kawangamizenti yabonga nyibanu kwezi watukufu na mbeze message hizo wazishie babanu ngabo wandwa wala la wenda wanzi wana barua ya uka undrenge banga mjojanu hangari mjofanya ja abi nga mjofanya ja Muhammad Islam nga mjofanya ngari jotawa wani jenu hangari nga wandu wafikirie namna hiyo shaizo zo ujiri eko wandu wamba waritendea ngwa umachui ngwa umalaba kwa tujue za lazimu
eza chirindi azali ngwanzu yafanye ila ya kihale premier ministre na jau bainga hamba ngabo babiza gouverneur na jau shahidi hamba akabatiza ma gouverneur wa mavara na ma gouverneur wa mafiti le longa ibidio himise gouverneur ma premier ministre président de l'assemblée irejezensi ya hatu namna ya kaya beze tournati ni tournati ya kilaba haina mnugutorenga dai nemwenza shonga wa himdu mshahele bidila mrumshe lendela angamiza wadotensi ya tukartina raundaruma e tournati inu bwa tukufu kwa na umwambia niso halafu ya mungu ayendo mavara mdundenga mimi bwazali nje rifanya hazi batima owandu wafanyo hazi dawana azalema hamfukare ya viraila onti pia wahibi rema directeur rema waziri kabatu josubuti yambi azali ukaye ranti koto jamba na mbulie we dossier abo mumzinga remna haramu oba wahibi abugeka mwambio ni banu bo desire daono wananyu ho watukufu wali abo pia Yusuf Sule nyoti pia ya uka une très bonne nouvelle et kenga tina opposition et kewanti wa shenzi et kewanti wana haramu et keyanti manaba wakati usauja e makungumanyo ya ulemengu pia warambu wa ya ukana azalika javoti wa wallahi ta wallahi l'azim azali wajua ukaka javoti wa wallahi l'azim wajua uka azalika twanziwa e awe kobaki hindi yo hazinjema ya he opposition kaba bonugo da tuparo mabia ni joban leo wallahi ngeti undu mdo abage namba hindu njema tijwamba ibe he ikoni au ibe mitami hudi ba ihondi hona laya sheka densi ya hatuna uadilifu tijwamba ne angalie ya merite e mahuta jionda mathala ngabanzo bafanywa dima na nrogonku ya mjuja namba ilifanywa ikoni na ngabo ngabo mabavu ya lona arudi njema zadima nganzo afanywa hoteli enga mjomba ifanywa ikoni na yonka kongwana mawe au nga mjomba ede afanywa mji ulona mtsanga ifanywa buni au mali au nzuwana au mahala kada au mitamihuli ngamanzo mala banzo afanywa terekata enge jo utahamala walushi wanza yede namna ya uadilifu na uaminifu na mbehe message ino wako muri pia waelewe eza jirindi azali haja fariyata po wandu fariyata wanda kabati bobira wazali wanukuja votiwa risari puliani hasheo ngari timbuli wao ya ukarihanti krimineli lirau hitwa lifanyo jao azali hafanya chibwa komori haja hambia wanukana gojo kubali sada nizo rjo hambia gojo kubali Mwenyezi Mungu akaurongo hamba wala ntarudhu anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'u millata gojo kubali ondo ashwa dololana no dololana wana aina azali ya jwambilo gojo kubali natowe wala waloma urepia nuherewe ngamjwa renga Tony Antibano azali hasijini pia abanganyi makomori mlo maore makanzuani na kazichana mwalima angamiziwa na mjuheri tanganyiheri soventi ya hatu kamu mjulizoni ya ukangabo mnaijana mkomori yaishi yao emzade upara Estel Yusuf wala mnamzade maore na sijinda ngo Assemblée Nationale hula randara dunga na ralaho damina o wana shohangu no mazuki wangu watukufu no wana mawa daula hakirenda raka uonesa ezijiri warumeti hatu da sina depute wambao Farida Imran dala haruma enti ya Maroko basi ya wanamsha upara Estel Yusufi wae chenge yabo na mwarenge zinyama izo mwende mazila tenga zijana mwanina mwawe wafe azali ha negosie ombushu numero 2 ya ukana na mwende mabeyo wabakimu mwarengeze pia zabari kabati mkomori haukariti na mdu wa uriwanilia o Assemblée Nationale ya Faransa abenge kabo mnaijana mkomori rinongo nao mnaijana mkomori rinongo nao ijomkinishe usikwa maudu rimjulizeni ye ya ukangela zimio rikena mkomori ho Assemblée ke Esteli hamba ukana na mtowe weziwa komori wala mwaregeze pia mnaijana wangu tuamba enda zaho bawe mtovu adabu ba emania wala jauja ujodafi na uwe mnaijana wahembana mnaijana mtukufu mnaijana shujaa abunge na mdoka tayari eke mwambilwa ye ne mahala ni yaliyo yantuende ya wanilienti ya hatu ho Assemblée Nationale ya Faransa kana ukaja Sede Hamada kana ukaja Mzade wae kana ukaja Mansuri Shonga shawongu jori wanilia abunge nga mwambioni ya ukana na mke tayari jerimu miliebo wa baba bo wajate mawatoni ya mashujaa na mtojangalia si wandu lilo Faransa wane namna rito uone ya hindu ne malaba ya lohul ya to uona owa wanzao nuwa hozao niwo nuwa sikini yao gamdeje harume sujet chez zanogwizo karito mjilizana usikwa maudu halafunga mwambio ni ukana azali haisangu ono wandu wa he opposition ngwanzu ya warenge ya je wakema ministri wa zanogwizo bahe wandu ngwanzu waleje azala isale mbele do isufi mnano gomtiti azali ngondo sahi
e azalingu negosieje e kwa komori wonde revolte azalinge na ntinda ruta zinu ya Isaya hadisi ya ukangwajo humrenga haparome ya adungane na ndumengo minane hachamba ashe waonji okomo ngojodungana na wandu kume dawene mrumshe no wana na jauja shakarna ushudo urenga ndumengo minane wo mji wa kamile wende wake azili bainge ngawe na miliari shihu zito hubalia wende haina mndu apenda hule vila na tere na hizo pia aukeze mali azali da yene mwana na habari wa hiba hatembata habuyo meki hizo haina bahala azali ya tukanza ensha tamaudu za kiyama gujoshinda ya enshi shangar jora trapi abenge watukufu na mpartage message yinu o andua ione hautukufu wanyu ntumsani zanvu shanga mazo message yinu wasilwa komori ya bwe mahala rabakisha bana basi eshari bakisha hindi oliho azali hamba baza Allah irone zevoti wala koja votiwa baza utirende mala baba kutwanziwa waisa watu kazalinge dans la merde ya mungu amwambia anga eshijo tungezari usove de kufanya chao eshijo tungezari usove de kufanya manungo tsaho wanu huwa afu wanu urede chao azalale mbele ya hata wa komori abungela simiyo sirwanona abasadu wakati wa ujuha abadu wakati wa ujuha rione sekana no abunge kamdongozo wandu wanu bano usikwaledo yauka enga mwedao magari ya zali fanye gouvernement de l'Union nationale balamka ujitashia aunga mbezao haina mriaona elezahala sa komori lake ljaparo siya kabati ya paroli fikiri lila o wazungu ona vertija talelo o wazungu amba londo njeza jalinu abo karana ukana ambasadi kabana ufanya harogo bansel ranzido usikuila azalingulalo wakama liswefu wakatingulalo mitamihuli wakatingulalo ikoni wakatingulalo mbajini wakati ezmahala niho pia azalingu tozungulia wa komori ha azalingu zungulio yabo shabaki yabo hindukezo tukufu Munyi Baraka Mamadou Fahami Ashirafi Hassan Ahmadi Metra Mahmoud Yusuf Mohamed bwana Baruani Buruhani Karihila daweno wandu wawonti pia ngamwedo mangari yazali so wa komori mtinzo wa komori toma aunga mfonso wanu ritowe azali rirengensi ya turikenti riangalie lazima kaka mtazifanya ngamina wandu wararu wanazichana riwana wembwana yinu ngamina na mzee mzima leo dohanda ni mwambia oni bana mzee wai waitimu ikoni waitimu mitami huli waitimu moroni waitimu ikoni yetimu mitami huli yetimu moroni emijie karibu na mifahari oi muitinkudi ya washini ntuamile kesi paroenda itinkudi ntueshele kesi paroenda yu wallah ntuamile kesi paroenda itinkudi ya washini mifahari wallah tallah shamza woi tikaru mamani fu Marseille mahajuze siona mjomba ngurongo wendo mjomba we mumda tamba wansi ministre Ashiraf wewe ka rumaisi nda hivyo hii japaro mona wallahi tamba japaro mona hai umwitinkulia washili wo para Ashiraf Said Hashim olambe se de mwana madima Abubakari da kaunivumbulia tikada mina marehemu bese wala papa la page no ndo dunga baka ewe mrindo ngurongo kitaratibu wo amatido waze wahe emaile nelefele kene shile one marabiha ngurongo ki taratibu tijate na rikana marshe timonoka urongo wa ambasadi ewe ndo bemze we ajambia rutu Tanzania one mwana ola hambia wanama lebela la favor tachona na naye ezeno go mze we yanambia zwini zona mwambia zo tamba mzelo yi mzee wewe ngamwambia ni bwa komori batishi ya mnamoto juzi akaurungwa upara Ari Mustafa akaurungwa komori dunia news akavumbwa Ashiraf tikeba nguvumbwa Ashiraf ya uka oimele bavula hanyuba ilo de la rota enti tikeba ngotonga uka oimu itikudi we mashili tamba ewe mumdawe we tamba we mzahani ya washidi tamba ai zahani ya washili ngabo mnamoto etimoto ba wode mrubo ko arumwandu wakamiswiri mimi fahari yo para usutwali mbaye nge ulaya pan arumwandu na waona miswiri ma intelligent de se wode wa mando awabila wararu ezaka jashidi ya
hamba mzee Shirafi rimishia izwe hamba yede mndu ya subuti ya hamba ukana na rizia Azali yatifanye voti yende hata ngena rishukuru rende borito sinabaka ni mzee orito ushinda wamba ngwanda holmoze voti no wamba kwa tuhenda wajimana mzee Shirafi anja buhari banu hasampanyi wa hata no ili wandu watanganyihi watitambalie mzee Shirafi wode mndu yanibalia mimi wallahi hata wallahi nadana kawona wandu liwambi ukana banu mndendo na hii banu mndenge ntimu inika fahavalu mndenge ntimu inika mshenzi nguwa wandu hifano funga wandu adi undungu atawao wa unezero za hao wende maore mrudi mwenega mpoa wandu maore wende wa warenge wa warejezi Azali ya wawu abola France est devenu un pays criminel. Si vous avez laissé un criminel, un dictateur, un assassin tuer, voler, détruire les Comoriens et les Comoriens s'échappent, veulent se sauver, de survivre dans leur île de Mayotte, et que vous allez aussi ravager, balayer pour le renvoyer au Comore pour que Azali aille les tuer. Ça c'est pas bien. Mzewo Hazamba. Timabia. Eba no emana uto jwa warongwa hindi bokontsamba huso mo farantaba habo mzee Shirafi. Wasili Hashim. Emana uto jwa warongwa hindi wabaizo bana mwishiyo baizo kajana banambi wallahi. Njamwambia kwa mfanyo direct. Ijokirian laumu. Tambe emana uto jwa warongwa wabanu watendeza ngo hindi. Hamba ti ono o andu wahimisa Azali hamba bomwana hanto ni urongo zendo ngo uto uzijua. Kamina mwanama uparataku woko mzee wahe yafariki nyumeni banu. Nyezi Mungu jomrehemu. Yakahunu mzee wa hatu yakaura Mungu mjini ha barufu godo mjini hao ni mwana mala fevu hamba ntina ujua bomana hangu ntajandongo wecha ubasi kela zimuyo rielezo wanruwa saidi yao Azali wapio Azali riwambia na mrense bwana woi na mumlashe kwa secret d'etat mtoto tujua mwambia ekati wambia ngamina mapesa ngamjosisi wandu pareni ngamina mapesa riutowe Azali jede namna mtakuwa na bwana bomana hangu anjo sikio tielewa wandu wahimiliao Azali ekemze wengwendo miumbalia kimwana haya hautimbalia kishoferati woneza ambao utirongo atagabo usiku na kadamina engeti dabo yani aminiyo engeti dabo ya huzao nenti ketaka bijani pale wenda panu tena haukali bala tendeska wona mndu emruwo warongo wabalata naharamwe namna jowe ntiato ntotowe téléphone Samagoshio bwana oui, il a dit mais vous ne comprenez pas, on vous parle en français, vous ne comprenez pas. Vous voulez qu'on vous parle chinois? Samba, vous regardez ce message. Les Africains en ont marre de vous. De ce que vous faites. Vous laissez que des voyous, des criminels, des assassins. Vous voyez comment on vous parle? On vous parle chinois parce qu'on vous parle en français, vous ne comprenez pas. Ah, parce que vous avez pris l'indépendance très tôt. Ça va aider. Timdia, vous ne trompez pas où? Non, c'est pas sérieux. Mais d'autres pays étaient dépendants, mais après. Et je vous dis, si vous ne connaissez pas, tout le monde dit que les pays qui étaient colonisés par l'Angleterre, la Grande-Bretagne, sont développés, puisqu'ils avaient de bons cœurs. Ils l'ont aidé. Mais vous, vous détruisez toujours. Timbazo ya bwemna ijomba won to amine ke gojo kubaliani wonetse. Sende haruma bunjili yo Marseille yezezile erika haruma l'hôtel ya madame Chouhatou. To la kanda voto depuis de par Elisabeth. Ele bunjili yo jaza abo hata amado amana na izo pia bahitene tisha onge lazimu yo rike batima. Samba tena haruma Mohamed sana na sonto jamfanya bunjili na rike batima nyo ndo enza shonga na mtomdo hende. Basi tu watamba ondo ha ha ha. Mzee wangu mzee Shirafi amba anemna mwanangu wa imna vaiyo wanu waifundi watu shaba ni mna vaiyo si basi wanu hambeza kueleza lugha ya Zamba yapo kweli. Ce n'est pas possible ya anti rirendo ati hindu Azali ya rinyiye ya rinyaliye ya jekweli rikenti wanu na uskristola manarantane na rikepatima na rantane rikepatima na Azali raraye henda daene emafaha valunu walevi wa ha hare konese Azali hende haono wandu hamba ngamanzo dobi Shirafi afwan nguna mtongo we Azali shonga
hao no wandukana banuka mtodona hii nyondo msaidia yole diplomacy na mle jeze azali wandua uwe azali wandua arete azali zole zonongo inde mena boko mitila wa parametra la arifu ya ukana we mru wa siasa we mru wa sharia we mru wa droit ekenga wena ndoko za hanza uri auni edaga de namna ujo arete azali mahalani hada opia banga sisi Abdel Fattah aussi c'est Égypte kana parjo da Afrique du Sud akangu jo kangu jo arete lo ihezo ngo ya zirenda parce que Arabie Saoudite da ubini Afrique du Sud wagute amer wagute mabinda wahisi geri ya pa ina mtu fanya geri tena kwa jora kana witi manadamu inde mana Afrique du Sud wa déposer plainte contre Benjamin Netanyahu Israël harumweze crime yazifanya hao contre les Palestiniens les Gazaouis en roi Gaza ils ont dit mimi fahari de mana kwa ina katulewa miso rufumbu wa metra larifu vanwe mnaijana wasoma we mndu mstaarabu we mndu wa sharia we mndu wa siasa ule wa ufe hapo kwanza ni vumbu wendo bifumbu ne katira kwanza ni vumbu wendudu na pangajile sina vumbu wa mitumbu na kule na masimsimu kama mtu vumbu wao bwelarifu utozungulia hata lelo kwa Senegal leonga hunu ziyale jendo dingo si bwelarifu wa uno wa Komori ukorije errori waifanya baba nuodo wakada mwezi asizi baingezi asizi zila ula wafanyika usha innal hasanati yudhibna sayiati zenjema zo bangwaze mbibo metra la rifu mdoa kana baraka haizo watukufu mzewoi wakamru ridungana hende amba ngarijo uhishilia rihuni keizo ambao wandu wala shiazaliwo ibada tawo ngo tambiho ya uka attention ngabo wana wastarabu wajorenga enti ya hao kamna uone hakomori tena izo secret changa mwambio ni wakomori banyi tsondo kali mtataziteni ni wandu mlone hamune enti ya hatubo desire daone mabani ha basi wandu ewe ngorongo en tant que mruhindi kwa shirafi ngorongo en tant que mruhindi tu étais un ancien ministre c'est vrai tu n'es pas un voleur tu n'es pas un criminel we mrum starabu we na hamune enti Mtuamine kenga bomdi ya rumenti yo ulo maskini hamashira fosili hashim wallahi ta wallahi l'azim ekana ona mndu ya kawaziri kadombili hau ya kadepite hau ya puhanashe ona indini maskini hamashira fosili hashim shaila langu si uho hau kaka jahiba kajadharau harumwe bwana ila hanza wandu watanganye wake bazima rifanya ndongo hata haeleza wala waheze vote yabonga mwendao nonga mmona ukabati mjo uhunra majito hawarongo za kwa jaishi harongo za wanu kamtimani wana nyanyi na mjerike batima kabati mdu yafaize ngo izo wallahi la adhimu amashi rafasili hashim wa Komori wala wangu aenda ukartira sina sisi ngara nzore sisi jao hanza baruri asampanyi wa hata asibabu denti ya hafanya audio harongo za wandu hata kabati wa mushili abasa wakati ujahambeza kweli wano Komori Mamadou akahula alhamdulillah tipara Mamadou tamba ebanu kamfanyao wano mze weido mndu wano banu 100% na muona wallahi l'azim ezahe kamina rongoni jwan e kado enda ko derse enda yere do cinema ukang enda tulide bashira enda tulidi ukanga muna bashira utino da ko derse aina sura ma midon tuko president midon tuko president womdu wa sheo ujwe valeur ya shira wasidi hashim etikuri washidi hamba bashira utidoedo ke derse hula baula ina mri atahula pi aina kuso jamba odo tukoka president mido tukoka president ekado ndeyo haja o alokomori wamba anamfanya Ashraf Wasili Hashim yaje yatawalie yaketwa mana bonze ya balikirita sijone sakana ya opposition wa makili bangu jona negocie rekaya negocie hawandu wa sharia hawia tahi wandu wapo yazali sheitwa hawa tahi wandu wa arete yazali sha omwe gujulo wandu shaka tsina barongo wandu wakakomori pia watazigizagi hata no Ashraf yatini kiwa dhamana yanuma adu ya he Komori roalo hula wahara usinye Ashrafi yaonesi wakana yede wakilienti yino kajaparo lashe kajaparo zi Allah ka Ashraf ngutu ha wamino jo mba izo gari ni balaka doan mi jo bati jaw wallahi mi to mambia kati jaw wanuka bati unafiki bana wanuka sanu jihad nezi mguba sidori mmasa obana yo shangai baba bibo mana hangu baba nu mi no mambia direct abo mi hunu farata wamba hangu sha isabari yo unishilia yo unonese za kweli yo unonesa onotete kachani bala zigizaki yale jabo faba tabajao parce que yo bonne transparence yo unonesa ngamielewa uka linubo tsa yin cinema
batu hata tolo mzingamanya hasiba kudo wazungu ezo kona na zamba mzungu wa mtokana haruhana hamu na découragement ngabo ndo amba uwe maskini uwo kana ushindo fanya ta kampanya hunde sha umwe wallahi ngamjokana ina hamu neti hatu yehanze amani yohanze usalama hafanya audio bakana il faut une fois pour toutes qu'on soit utile dans notre pays. Il faut wakomori warunde mana si ondwa siasa ba riangamize ntila litafwa de kartone ya hindu timi la tidi ni tishara fati timbaro ngoti msomo kartone ya hindu abunge emnaijana mu ariza hani la washili ya kaurongo ni wabaka mtweda rumeze voti atampakado usiku alelo ndongo wa unubano mtinzi wako muri twamaya ni mwabaka mweda harumaze voti mtinzi wako muri twamaya abaneze ko sanje samba ukazijula na mwishi azali wongu wa wandu bure ngejuze mdia joro haende ya uwe azali ekemro ambango ndo ya uwe azali hao wana swaha jo uwe azali o majilisi no modaira ni hama laenda hao hauya ulwawa mdia roha bango dombani wongo ndo ya lowe au ya rungwani fia abo yangamie yo shakabati yafanya mati ya hai kabati ya kubalia to wa hindu sinema basi ekamtsushindo kubali ya uka kairiba hana nyi wandu waika yao mwabaka mwendo haruma voti nga nyina garanteze ngo izo tipia mwabaka mwendo haruma mahadisi rahaze voti ze jare wakamtina mabelila wandu mwabaka mwendo haruma ze voti ujo voti wado ujo henda mwende mbo haze voti kamtina mabelila wandu watubu wana zijana wa Komoro pareni yatanga wa hafasi babundanyi wa makatili wa madhalimu wa wanafiki ngabo wandu wa hafasi babundanyi ngabo wandu walopilizwa si babundanyi enti paralize azali harende haja mtente daino wa shenzi wa mzingiza kabati mtimandani ya kamdume amba damide nafanya na mjue bwandu wangu bakarengo enti no abasa enti paralize ezembo azali pi azali sora wazita wazinja mabangani kabati ti ulobonze ti ulondani ti no aheze voti ti no aso aheze voti wakamdume abo ya ji déclarer ukana je prends le pays daina wandu hahe waonesa shapi ya kairibahi nyoti pia kairibahi abugenda mjokana mlizo wa Komori basinga mwambie bano skwaledo Mustafa Sechehi hende mtuchwa wandu dawabi onza shonga wenda wa mzaini ya ukanto uke president umde da fanye traitement ngejaye mufti ya kahunu emweza baraka waziko wenda paro mwana bahanu hende hari ngwa uke president oaili wamba azali kajamura voti basiza kabati yamba rogo kabati afanya rogo shawende wajirende mind nungwa dungo jifilme ya ukana tawanu wende waziri wa ile charge de diplomatie wa ile charge de l'économie mafiti sambani sedi mwamechek mafiti maruvu nishe wandu wakanza ikashira fiendea wangari haruma guvernoma za mafiti mudukara jalabu wa guvernoma badurama dabana habu wa guvernoma ziko habu wa guvernoma Mustafa habu wa guvernoma ebanu mdende Embrede. Ebanu murani dasi. Ebanu ngamdu ko la mdo sobe kursi umola la mosi uha. Amko tsoya labo basatu amto tabira ngamdu ko kayoge ko ka kweli. Ye strategy das. Strategy das. Mlo faransa mto ndamdia mbani riadi. Mlo faransa mto ushinda mahadisi da nyina mdu wa sharia. Ti pare que derse ne da prepare bo fari babo we do joka ukara iseze banuna mesmila abo mndo dawe skartona mndo katida we tibode amirento bo kasinto nto baba nuti satiro ko mi do da ke president pare que derse ba da la ba ja par nto baba nu kartona mndo katida we bonento namziedi ngosi et je m'en somme ireba nu isa irambulo et makungumanyo et jumi amadola et communauté internationale wajua warambua wa decide ya ukana azali kajavotiwa nweka wondo maintenir azali au pouvoir na mwishie o wazungu wa isawamba ukana azali ne pourra plus protéger azali ne pourra plus protéger nos intérêts à long terme. Azali kana ushidori hifadhia e maslaha ya hatu muda aukana azali kajavotiwa azali nguyengwa ezongoza jiri komoribala ele zama jila si halila tawafamu na zila karna utoba nafasi jezi jiri tena azalinge bidio urohe
shawa kwatina mdu kwa tuelewana opposition wa malaba wa matui wa kwatina mdu abunga kufanya gouvernement de l'union nationale shakuna uruma dawena balala na nduju na majakono kono na majamna nasi kuna uruma dawena wao gabo ya bakia wa ndio opposition comme tshila majwa abantu majwa matara ndevu mwenda Maroko mwenda mwamba no dem dusaidi wazali kamtushira mahadisi banu matara ndevu ya ambassade ya Emirat kamtushinda majwa abantu mafanya rogo za mradi za wanilia ntia hanyu opposition kamtushinda mafanya rongo za ubare azali enda zaidi ngosi ba yamba ukana ngebidio utrawende za yabo outwamana ngonda babi yabo ngamlinda ruko hindi ilim récupérer han samiti mambia ni izo mzichua shanga mwalalao shak olio ya ufonse ban mjuhe mwende haraka mwende matsahe mrécupérer hanyu shamdaza ngamnongo nao kamtula Muhammad jito wafidia mwa récupérer hanyu bwa Komori zo urisa yoti haki bwa Komori entita inu yimuya no mhononi enti yimuya no mhononi na mporofite nsi hanyu wa Komori inga monao mahalani hunu inde ambassade ya Kuwait tilaho bwa Komori na mwone unu Paris yode ambassade ya Kuwait abunge abuga mwambioni bani yokana azali harongoziwa wandu wajaha ularume mabunjilio waishieze rezo zanduju na mgome na majakono kono na majamna nasi warambu wa yaukana wanu wajonda zauti hale bana yaboye opposition abango ndo arumeze voti no ambako atunda arumeze voti e ka d'ici banu quelques jours comme jafanya ndongo ngamwami wa Komori leke tifulelo au maudu baino dunia e mwana makataka rumanko do hafu ko tamba mi lo rumanko de ntujwa mjore mwamzinga ntujwa mjoli swasumu ntujwa ngamjore lwaje shanga mwabioni bana e katifu ban lelo emduna mmona banu na hamu na hikma woti mwikoni ya tukawalangu tuambe moha woti mitwami huli ya tukangu tuambe woti moroni ya tuamba walangu ambo iwa lola sinde michi na lola sinde michi wanizaya njavumbu wa mdu yabo njamba kabati wandu wema shele shanga mwambio ni okana kati uziswani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mahani wanawe bwana yinu emduna mmona mukhlis na mmona ya none sajauna ona 100% bahimi kabati jashirafu wasidi Hashimu omjini tinkudi washiri wabanja parenda hiyo shade mpabi mimi naona jao bwana upara Mustafa Hozahani ya washidi mimi kabati jana bani mdunge tijamba enda hafe shainu ngamjoswani Mwenyezi Mungu ya ukanga mtwanze wa hangu baingenge mwema bainge kati mwema baingenge na mapesa katwanza to inde maana ni parao usiku leo haina shababi bwanwe bwana yinu kaula simuno nene mwanama Mohamed Barouf niwana nene mwanama Mohamed El Arif Saadi niwana nene mwanama Omar Mirad inwanyanya siwa wonti pia wadunga abo hadisi niwana shoha tu bien évidemment bangwa eze swabaho eze wonti pia aina mahala waliyo rionane ri hadisi engari tende saundo bibanu yari wanili enti ya hatubo wanu warota enti ngwaone majumba ngwaone magari ngwaone zema la rumeze banki kwa tutooa shae avenir yaho wana hatu ngarjoba kiwa njarambwe mana twende gulola ni mana mshe maore azali azibuli yazenda ongejusi haungarirenga wenti ya hatu kati fulelo umaudu watuka ukana muo na mdojo ukana ngabo mzee toi njamba wale yabo pia owai shemze we ngamabo izo naona bambe usosoni mwa Mwenyezi Mungu ya ukamzea shirafu wa Saidi Hashim homjini tinkudi ya washidi wallahi bilahi timhuru wa imru wa hikma wa imru lona hamuneti wa imru lona tartib waka urongoze mabani ya hamba ukana il faut qu'on soit utile une fois pour toutes arumenti ya hatu abungi abunga mambo hindi wanurongo za hikma za uruma wandu bomana she wangu Amiri Madi
inturokana na mutendezi chao ekautendeziwa ngari jo uhimilia ariwaniliensi ya hatu ekanga bombraji ya trende mi bana usimbushia wana amasha mimi ntina pupa au kengeti kanzani rume au tikana pupa tinyonda nangari ya wandu jana bigamina wandu tawanu mgungo nzo yantawalishizi ngujo ntawalishiza shanga muelewa udiro wa dhamana ndemana ni kwanza ni kedingoni mamdu ni mdumishi SMS ti mdumishi bwana yino Mamadou ti mdumishi bwana yino Shiraf ti mdumishi bwana yino Metra Larif ti mdumishi bwana kabati mdubanu ya organize ndongo za uswe bwana yino na tumsimbushi ya Shafi wa Ben Sharafa aina mndu ya organize ndongo banu yani para mifahari miwani satende ranzo usiku na Disemba na yino kanda we kanurdini mbaye kado wandu wano bwana kama Mohamed Saidi kamzomidi haina mdiani ruma harume bwana yinu amipre nirumie embabinjo shinda au kainu ngamdido mnyezi mudo jonliba ya ukanga muromba irutili ngamuromba matitebesi nange mwanangu bano ajahali hano timsisi kamwedo sako shabona parse uzade unu ya ukana akhiran hamiso oulemengu urambu wa uka azali katwanziwa azali kajavotiwa azali wa komori wa mrabia yabonga anzo wa komori abasa wafanya hazi wa komori nga mlao heshano nga mwedo mwameyo hazali tena mwede mwabea mrengeni harume gouvernement de l'Union nationale aunga mbezara kamsiso ando paren azali ngujo ye uhatawe wallahi azali handambe mnavyo wo yatijuhe yawe shelezo raba na azali hanegosie daina emirate Arabini ya ukana haina katiba George Ndongo enye mtindrensi izo pacte za sinyewa Fatihu na Mustadrani na grupu ya wandu do hadisi yao zizo na kanzani mwambia ni bandu watukufu ndozi jua lelo ngamdongozo fundi Abdul Hakim banu Dr. Abdul Hakim yakawa Dr. Abdul Hakim ngoshelo siku kwamba sambiga na yafanya roke nafanya na yekaishi izori zamba chao henya yoti haki sambe malali yango jonpe bimpishi ando byapishi yango jo shewa ngo lesho mtuzina chao ne philosophe ngaweda wena azalibo Dr. Abdul Hakim Archimede ngufo yabo uoneza kadu za jiri sosote wa miwani wa finalize na celui Archimede a négocié le longo ambokana o l'Archimede a négocié ngufo yoti hakeze ndoko mazirenda yoti nchema hafu Archimede ngo tuko paralyze yoti nchema enda unimash oti ndo bawde mwanzo na hemashush kupara juji mzima wa bati hakibo mwanzani wangu ti hakibo mwana magorendo naye wone mwana Archimede wala Spanyol ntota hawa komori sama yonjo na habia ntota hawa komori sama bawde wa Archimede lelo Archimede ngufo na o hamba négocié umkazandrabo ummenye ti abonge watukufu ni wandu mloheji ekaka mjani kweze malizoni ya azali ekaka mjaka uja mtembe hapa na mombelensi ya hanjubanga bo wenji wa jwanza waje mafahavalu ya azali no alevi ngwa jo rengeze bia izone ze visa izo waje wakwe kwa bulia o wananyasi wa haja shamgungo jo alikeze thawabu nguna jali yenye wandu mloheji eheji muifanya witike mvuza bure ikubaliwa nguna jalie ezedi wa mziomba ozike makubuli nguna jalie homreje wa hanyu homijini hatu arume miji ike mreje hamado usiku mazalwa yezi nguna jalie ike heji hanyu ngeikaya hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur yezi nguna jalie watu henda wahundaneneze fadhila yezi nguna jalie watu henda waje emahaichawe kamgwa benze waje watimize nguzo ya tano nguna nzemfanya ibada hiyo ha ikhlasi ike ibada ijoka makbul nyezi nguna jali homreje hanyu mtije muhundu asumani azali adui ya hekomori dhalimu katili fajiri ike halawa duniani daene oandu angamizensi ya hatu nguna nusurenti ya hatu nguna hifadhi wananyasi walo harumeshesi wa shamaore wananyasi no wazaza hatu watu walo mwezenti zobonze walo Maroko walo Senegal walo Tunisia walo Libya walo Kampala walo haina bahano kotombo walo Ulaya wasimbu hao wa undawenti ya hatu Mwenyezi Mungu nantorido waswili nguna hifadhi yo wana wazala pano nguna toweze twabiambi ya sumani ya zali ya hadisi daena makafiri ya nzoziba kibonti juu hatu nguna jali maulama wa Komori wasubuti wa bauso zembi wa mbeti jau wa amrishe zenjema nguna towa unafiki wa ho wandu wika yao wadu waweza haki shangwa ziva zao wazi bayao hambi
lima talbisuna alhaqqa bilbatil wa antum zabari mrengawe hakim do itataza na wibaha ni kause iti haki boma opoza arshimeti hoju wa Faransa ya jambe ngutu ya waneda ena nyare ngwa yanga mizwabo mdazena mnaiyo wode akausomoa na hanyu na rifikirie maudi yaho wana hatu emalezi Faransa ya isa ya menya o wana wasoma o hunupia hale mdwaka ujisitiri hununro mdwaka uvashumizi ovakeni ovachao abasa mdungu vayo katuta kurushazi mdungu vayo habuemba mdungu vayo hatowezi fuba hambabi abasa mwana mme gujo jisitiri hata mdumshende wazi yode namna wanzo wa deturize ngabo mdu nakahumtwaliza every kurukuroni rido hadise dini bala no mweleza wo mduzuki wangu hamba Fardin il faut aller doucement hamba o Faransa o kwanza o Christianisme wanu wo kwanza umasihi unuranzi kujwambo usilamu mfaransa weyo hanza ina nduka tukanza sifanye yazifanye kufikiri mfaransa wala ujibu watu wa subuhi edimashi na balaka bali ni njongo wa subuhi ya deado vankanduno zunguliana la bushi na ndini ila yo mtabisha wan kwatina jana din kujwambo usilamu abonge enti nuki yo khatwari gelazimiyo enti hatu harakari irengeze ema fahavalu wasaidia wale fahavalu la azali na wajue ya ukana msiwe ikayao kwa tina hajano msomo eze likoli kabati likoli public eze mudiri ya pia washenzi warengenti ya hatu waoneze mudiri ya pia ziwolo zipasu wangezi vujao neze lise kabati ulona haja ema katili yao kabati ulona tahaja yabo ikaulazimu iko owandu wao waone haya wahuzone enti wakena irumbi shakabati na mkeradhi wa Komori riwozwane nsi ya hatu tilapitali wanunga mwozwane zemvuza hela pitali la yuwa hao ito tukauka mruwa urahafu eze produce tukaudore ngwandaho wandu tukaudofa zedara eze mashini maikaudore mitao mishana ngapo wandu walo preo ekipu za udofanya netwayaji wado netwaye wakayo group ya hygiene ya za kwali forme wa eze produit itijuangamize matu itijuangamize izo pia wandu wasomesiwa ezero zonge lazimio wandu wazirambu wandu kana baraka na kiradhiri hozwana ensi ya hatu wandu gamundo mba indutili abasa wallahi gamundo bagari tsaino tipashi yatenda iko na nzone gamundo mbashati tivaya mgojo libandu wandu shahangu ngwa fuwa ngwa pasio kwa regeza amine mnamana hangu wa modeti mtwaliza modeti fanya babza ndogo za hangu shanga bo watu namba indua hala ngabo watu namba ngwa vaya ngabo watu namba majiwaela ngabo watu rajao o anaho watu kwa makakile manangu nguso mbali kodi ngamo modeti mrenge tifanya babza ndogo yanzao ngamphozwa ninyi maudo mwanangu atutacha ndamba ngama ntonlolwani mwana msha madami au ngama ntonlole mwana mme madami womsiba enti hatu ngebidiyo rihifadhi irengeze basenekale wanengenti hawo ngwa irengezao ema Burkina be wanengenti ngwa irengezao ema Guinea wanengenti ngwa irengezao si senti hatu ribele favaluli nu irenge basi kabati msomo kabati malezi kabati mahakama kabati unono kabati banogeze mali pia zitawa Tanzania zitawa Bushini zitawa Egypt zitawa jao ro msomo reze hazi kabati rongo owezi wao do toba kibasi kabati mndu wa usubuti atia himili owezi wao owan wakadeje wasoma waro mji mtukufu wa mtuje wakadeje wasoma kabati mndu usubuti hawa himili kati ma janvi na mavio na maindini wono wele hata wanjia basangwa jibana arimu niri na ambassadeur na jauja ebana hata uoyaliwa mabaka mwabudiyo le kafiri la Sumani azali. Ele kafiri la Sumani ha deside okana Hamada Madi. Uo donde ni wakili Ulaya. Yabwa kiankili aina mrujo hunu Faransa jafanya hazi. Ele daho la kibalozi abo webidi ya kontini mawe ya wakili wa bomalaba bomatui. Ifo ili ujo jabanu ekayulo ti tui. Ekayulo ti idio daba ibidije likodi ngoni mwa Hamada ambassadeur yamba wondu azali ya mtungua bomala bamati wondu azali ya mtungua aboni ujoka ujabo ngujo ngoni mwa oide imamu ya telezwani nele kafiri la azali aboni ujo jabo na kodi ngoni mwa azali bomala bamati mreto ulaba kana mwini ribidi yake jao balka mtu fasira conseiller comme tu fasira ambassadeur abo Hamada ngujo kontini mwa waziri wa habari zo bonze bomalaba ngujo kontini mweze ordre za ministre des affaires étrangères bomatui et ministre des affaires étrangères ngujo kontini mweze ordre za président bomatui eba comme tu elewa bomachindu Hamada hata chao Hamada afanya chao na mwambia azali ya mtoe ba wale mantia
shani kamjo chamdora wa jamba hunu kamchona kanyi nyitwa ndumjo izo ndo ba usu ebanu oya nome wa hit anome wa conseiller anome wa secrétaire anome wa cha wa upia ngwa udingoni mwa Hamada eni ujo kanza afanya zo ambassade abwe bidia ichile Hamada bo malaba shonga haina mdu ujo ka ujafanya za babu ujo kana kwa rumeze ordre za Hamada Samuel Eto'o Harengana ni entraîneur Belgique wa sélection ya Cameroun hambatika joueur mimi abasanga mi president wa fédération engetika joueur engenga mi joueur abo ya entraîneur do ajuka chef hangu abonga bo ministère cha oya voti wa kengo indépendant Samuel Eto'o fils ha voti wa ukaide president wa fédération fait kafut ya boye kede president wa fédération yede utawa entraîneur ya je entraîneur qui awe de chef yede patron awe de patron ele ujoka ujo ambassade ya Faransa ya Komori unu Faransa abona jokana ngujo ya continueze amri za Madame Madi wa machui mnasio twa mwanvio hamaveke kama do ambassade minga mina waikani kama mina mitamili kama mina amora ni kama mina wadawili kama mina mwatanga chikajana ushilano na Hamada ebana yanu majindu kamtona kama mposhe wo emwenza shonga wa mtovu ya mtende yani azali shonga parce que hawakili mtu ya je amanilie Faransa pia wajomba hanyuno baba hanyugwa yapo Hamade apo Hamada ho mohoro amba endani wakili Ulaya ya boyini ujoka ujabo wewe de chef wa hahe bana bana mtobi lo henda bana mtobi lo henda tima biaru kawanu andu watalo nantia kwa tijwa hiyo ndo uso ina mdoto ula baba kataka ngamdudu sawa mwamba Amini Azali azalano me ministre azalano me ambassadeur ngamunga mwanzo Azali kamtusite hii o andu Azali ya wala kamtsona kama nyo nifidia zeli zena kanzali mbiani bana abungira abunga mbeho ile kalima la mwiso mwana she wangu mo mjini Zahani ya Washidi amba attention Mohamed Ali Swali Hassan Hamadi Ashirafi Sedali Mohamed Tajdin Ben Masoud Maître Mshinda, Maître Larif, SMS, Mohamed Chafou Ben Sharafa, Dr Jimmy, Nourdini Mbaidini, Nassuir, Oumar Amirali, Mohamed Saïdi, militaire. Nejama Danyu Otipi, Awalo Bonsijuba, Mouni Barak, Shangama, Ashirafi, Barouani, Abdou Souef, Buruhani, Kiki, Soumamed Bana, Dr Karihila, non tipia Dr Shakur Maître non tipia ndesevwa Komori gebidio mreagisse immédiatement mratsambe pakardungana pia mratsambe mi pakadele bafu ke kam jafanya haida tena zeze akaba tinfumulie hey machui wada wamba ile ujuka wa tongolians wa isafanye za hewo ba isapoze miwani les sociétés les cellules va s'en finaliser utinivumulia bana baba mvubwa ndo siasa mvubwa ndo wajua sana simshani njavubwa mronda wanongo ni watoko watado abedini wando kana angama bando walor masiasa wando birashiyoni wando wajua hizo ambao la kata fanya dai safanya ntujwa ba wando ile hechi amwa ndo siasa dauni wavumbwa bana razida de namna hiyo bo mwana mshohako na mjue ya ukana ngamizo wa Komori ntinzi twamayo wa Komori ebana eke kutina wande mana utwamba kana ngamija mimi na minga mina wandu ngamashukuriyo bangabo wandu wauntu kanda mi wantedeze wa mintina parti da mina mtu so wandu wangu wajoya yokana we ingwano na Azali we inge serie ekenya na real ngujo itowa sababu nyamba nini ngwazijua wadzadza hangu o wanasho hangu Mwenyezi Mungu na jalie haraka banu jerizine bwadzima Mwenyezi Mungu nanze haraka banu rizine bwadzima rifurahi riswa liborijo utole wale fahavalulinu lirekiperensi ya hatu Burkina Faso Ibrahim Traoré haisahabe haze mashini warengeza ledima ngwalao ngwanao batinanzaya nezembi nezetwa byambizilo Komori nto wale mbabu za brocheti amjo towe majava ne magara dubu no utale ne masabe ne majwai ne mbumbuni zifobo yabo ni hobo ze kutuleti ne zesipapu bora nto ulisa mba mshakiki yabo abojilahe no ele putu fanya jemze ne ndala kahule mba putu Marseille mzee wangu tu
Tsamba ni ule putu titi ari tijamba putu titi kumba putu la verio titi jao ari lihe ya wahemshinwa mwanashe wangu sawa hali balia shailo mitiliji tsamba ni litsahe tele sizungwa ula hata kama mdamba dalindu ila tiji tanki forere tijindi hadeli tilirenge bala watoka wazazi wakomo damine mjomba weri dungana waka wazazi wakomo ribala wende warenge mbesi bala ngwa doa pe madaba de mashuri na iso Marseille arenge bala arenge asaya mtwene mbaba bala bato kwezi ngambe kone putu hilo ezajiri ndi tonto namtatara ile putu hilo namtatara ile putu hilo ezabari wasadengwa atungo wajaza kwa mtutu wangu doa pe indi ruga inele nele feleke nazila mzazi arenge wazali wala warenge le putu wazazi nekaka nyina borudia kaka mrokole putu hilo tikaka nyama davi tibu mama unjakana manangu anti washile wa mjaizo kaja uzu wazali wala wakama wala waolelezwa nekaka nyika mtoa makaji na bamala mtuka urudia kama dolele putu hilo bayo afera sabiza bana kulipo toka kwanzo bareka kwa Rwanda abongeye lazima hiyo mchuhe haraka watike mrabidi lingoni banabango dangari azali arume gouvernement de l'union nationale azali kati wa utende ensi ya hatu tena boule menguwa isawa towe decision ya ukana azali kuja votiwa azali kutwanziwa riwone investiture riwone ze voti ze betizima zifanya riwone ele bala jiri banda lezenoko za jiri abonge wodo uzade uliyo ya uka enfin abasade abidiri fonse bazali enguka zo gouvernement daibi ewanda bya tukawatsa nono haja zamba azali ngotika data yona makotambidi kwa orowali yoro wakaya wahibi nono azali ketubidi yabaki ebanu de namna inu bokiki de namna inu bo mwenye baraka de namna inu bo Abdiswefu de namna inu bo Buruhani de namna inu bo Dr. Salimu de namna inu bo Sif Mohamed Bana de namna inu bo Barwani de namna inu bo Karihila de namna inu bo Mshakama de namna inu bo Barwani de namna inu bo Mamadu bo Ashirafi wa Sana Hamadi bo Elarifu mrenge ntilu basi mwiva azali bo fahami yoti pi abasa ngabata hawandu wende walale wende wangariye ndobi bavuni azali mfanye gouvernement ya ukabanu ngarendora udenti azali we bidi afe auya trawe bonti tu yapo azali nge bidi afe pirizo auya ure mwa mzinga auya pulashe itwa auya trawe bonti tu yapo cha wakati wa kanari kenti la sina ifanye roko tena ezo kwa azali yazire ndapi wa mwanzo mnomeni abo ntwabili mtoweni tena ndia mfungeni ya mbulia ni mhibe jo walo yabo ala fentu ntwabili ajambe we ya hibia mtoweni ya rejeze wala wedziwa ni mafava na makuloshar nyide mju wao almuradiki kamjazifani ni wewe ziko we Mustafa ni wandu mtezao neze gouvernement za mafiti za hanyo hizo mimi ekati fule lo tifu maudu ngamwambioni tsati mwabiani emndo na mmona banu na irumbi na hamu wakomori pia ngwazijuao rowalo faranta rowalo ndani ya uka mzee Ashira Fasili Hashim hanzo wandu wake wazima hanza azaliende zahe ngabwandu ambari wo mndo wa mercenary wo mndo akudeta Ashirafi ekehadro kazalingu wandu hifano funga wandu engea kanama la kanama mercenary hajore ngawajua we azali yarengenzi atu direngeze ya rume ezahe ekangabo wandu warumenti yo walo warahafu bahinge mwamandu au wabila wararu waudu wandu wakabo bami wakati yakoba takibintu jwa tika nao bese tujwa tika tika usoma shaizo nizo na kanzali mabiani banu Mwenyezi Mungu jadia ni wandu majo hejiyo mfanye hejiyo mfanye hejiyo kubaliwa Mwenyezi Mungu yamnike neza khaire kama wabenze ya jalie mrejei hamado usiku mazalwa na muombele nti ya hatu khairi Mungu hifadho wana na muombele wana she Mwenyezi Mungu wasitiri wandu ashatu wazazatu Mungu walibendo yatoweze mbade ngunarinike eza khairi Mwenyezi Mungu narinike za khairi Mwenyezi Mungu yajalie ni wandu zenti hatu khairi nguna mnike ya rere ni ujokanzi zenti hatu shari nguna mrejezesho bo watukufu nguna jalie rikena muo rione haraka banu enti ya hatu irejo mihononi haho wa Komori haina ujuka vyanziza khairi yarinike ujuka vyanziza shari nguna mrejezesho haraka Mwenyezi Mungu najalie jeri furahiri zine riheze muda utuwa halibanu waide mnaka swida yakauvumbua ahlan haji bienvenue bon m'appellerai et comme moi si le vocabulaire mtume na mumbesheze